kekompakan warga Komplek Hadrah 10 dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad hari ini. Allah ya Allah kiya karo, dukh na kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, naam usi ka liya karo. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah kiya karo, dukh na kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, naam usi ka liya karo. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह. So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder. Bendahara Maulid. Bang, kata-kata hari ini, Bang. Luar biasa, nggak diduga bisa seperti selancar seperti ini. Masya Allah. Om, kata-kata hari ini, Om. Alhamdulillah belum terjadi minus. Masya Allah. Alhamdulillah, Maulid kali ini di Komplek Hadrah 10 berjalan dengan sangat baik, sangat lancar, sangat terstruktur. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Panitia dan panitia yang telah dibentuk. Alhamdulillah kedepannya makin bersatu, makin jaya kita. Top. दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह. Alhamdulillah seluruh warga masyarakat Komplek Hadrah 10 dengan berakhirnya acara Maulid pada hari ini dan menjadi bersatu, menjadi kompak kembali semua warga Komplek Hadrah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Duha Put Komplek Hadrah 10 Lampung mengucapkan terima kasih kepada semua warga, terima kasih kepada Ketua Komplek dan juga Ketua Panitia serta perangkatnya, dan juga terima kasih kepada Kepala Desa Kampung Lampung yang alhamdulillah dengan sinergi mereka semua kegiatan Maulid Komplek Hadrah 10 Lampung berjalan dengan baik dan lancar. Semoga saja persatuan ini bisa kita pertahankan dan akan mengukuhkan kembali ini persatuan dan kesatuan dalam komplek kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini. Maulid Komplek BS. Luar biasa, didatangi toko-toko masyarakat, toko-toko pemerintah yang datang sini. Mantap. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala suatu apapun. Hadrah 10, mantap. Alhamdulillah, acara Maulid di Komplek Hadrah 10 dengan sukses dan semangat dan luar biasa. The best. Alhamdulillah, Maulid Komplek hari ini sukses dan the best. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Maulid di Komplek Hadrah 10 lancar. Saya sebagai anggota keamanan di Komplek Hadrah siap membantu Maulid tahun ini selesai. Ya.
Satu untuk semua. Semua.